Дорогие телезрители, на сцену выходит восхитительная пара, которой мы восхищаемся. Это обаятельная поэтесса Кайырбүбү Чолпонкулова и ее не менее очаровательный сын азербайджанского народа Ашраф Мамедов. О, Асел, ушундай бир тилге көңүл бурганда кыргыз тили укмуш экен да. Мисалы, мындай орусча айтса, сердце выбирает. Кандай угулбак элет, Турар Кожомбердиев кандай сонун ыр жазды. Жүрөктү жүрөк тандасын. Да, тандасын. Ошондуктан ушул жакшынакай ырдестени угуп коелу, келиңиздер, чогуу. Майрамыңыздар менен. Музыка алат емеріп, комайла белден кармасай, қолдору болу береріп. Жүректі жүрек тандасын, сүйгені жандасын, билимде кайбир уяндар, билебе четте калбасын. Сөйтіп қарашып, бұттарға бұттар жаңашып, қыз жігіт бірге билесең, ай қарачы қандай жарашып. Жаштық өмірі махаббат, жаштарға нұрын таратат, жаш кезде ойнап күлгін, жаштық кез өтіп баратат. Ла-ла-лай-ла, ла-ла